Hi, this is Chattel English, and today we're going to talk about the verb be question sentences. Саламатсыздар, бұл Chattel English. Бүгін біз be этишин Суроо сүйлөмдөрүнө көңүл бурабыз. Okay, so let's begin. So it's pretty simple. You know what the verb be is, right? In case you have no idea what verb be is, you can check out our earlier videos on the verb be. And эгер билбесеңер, биздин буга чейинки видеолорубузду байкап көрсөңүздөр болот. Be жөнүндө сөз кылганбыз. Okay, so the verb be question sentences. Be глаголунун суроо сүйлөмдөрү. Кыскача айтканда, бул жөн эле ошол өзгөргөн am, is, are аты таштырууга карап өзгөргөн am, is, are деле астына коюп коебуз. Okay, so ушуларды алып туруп эле, мисалы үчүн am, I, Суроо. Is she, Суроо. Are you, Суроо. Мисалы үчүн, сен жакшы элесиңби? Are you okay? Ачсыңбы? Are you hungry? Суусадыңбы? Are you thirsty? Муздап атасыңбы? То есть муздаксыңбы деп эми абал менен сурайбыз да. Муздап жатасыңбы? Бул кыймыл аракет эмес, абал. Are you cold? Are you cold? И так далее. Alright, so да, бир-эки мисал. Is he your brother? Hold on a second. Is he your brother? Sen байкеңби? Is this your car? Is this your car? Sen машинеңби? Am I in the group? Мен группадамынбы? Am I in the group? И так далее. Окей. Дагы мисал. Is Susan your sister? Susan senin ejеңби? Are they your parents? Алар сенин ата-энелериңби? То есть ата-энеңби? Okay. Is Ömür 21? Ömür 21'deби? Мунун баары абал. Суроо сүйлөмдөр. Okay. Now, эми суроо сүйлөмдөрдүн суроолору дагы болот да. Мисалы үчүн эмне, what, ким, who, качан, when, эмне үчүн, why, каерде, where, же каяка, так далее, же кандай, how. Бул эң негизги ушундай суроолор. Бирок булар деле өзгөрүп турат. Бирок эң негизги ушулар. Эгер ушундай суроо берсеңер, жөн эле ушундан кийин кетет да эмелер. Am, is, are. Am, is, are. Например, бул эмне? Муну баарыбыз билебиз, What is this? What is this?
Misal üçün. What is this? Бұл эмне? Бұл эмне? What is this? Жобосым, сен эмнеге үйдөсүн? Why are you at home? Why are you at home? Каердесин? Where are you? Ал ким? Who is he? Сен эжең ким? Who is your sister? Okay. Туулган күнүң качан? When is your birthday? И так далее. Ушинтип кете берет. Right? You always have to remember the order of the verbs. So first comes the question, and then the verb, and then the subject. Okay? Дайым силер мунун иретин унутпашыңар керек. Биринчи суроо келет, анан кийин жанагы be этиши келет, өзгөрөт да бул. Анан кийин ошол кыймыл аракетти аткарган нерсе келет. Же ушул бияктагы эмнеге суроо берилип атат, кимге суроо берилип атат, ошол нерсе келет. То есть абалды аткарып аткан нерсе келет. Мисал үчүн, сен кимсиң? Who are you? Who are you? Who are you? Сен кимсиң? И так далее. Okay? So if you have any questions, you can always leave a comment, and you can also contact us personally. You can do it anytime you want. Please feel free to ask your questions. This is Chattel English, and if you're interested in WhatsApp classes, please contact our manager. Урматтуу англис тилин үйрөнүүчүлөрү, суроолоруңар болсо дайым бизге пикир калтырсаңар болот. Ошондой эле биз менен жекече байланышсаңар деле болот. Ар кандайдыр бир суроолор болсо. Okay, so stay tuned to some new stuff and talk to you later.